Бүгін біз шынайы өмірдің зомби против растений блядчарства менің каналымдағы. Зомби против растений блядчарства. Зомби растениндегі өсімдіктер зомбиларды шынайы өмірде көрсетеді. Ал біз достармен жүзінде көрсетіп қойдым. Ал біз видеоны бастайық. Так. Достаточно just wait and say the video. And Yoksa onu bilmiyorum. Dostlarımın dostum misli atma. Amazon'u göreceğiz de ben. İlk kez hayret et. Aha bak şimdi zombi olanlar mı? Hadi şimdi de bana bakıyorum. Şimdi başka zombi tavırlanacak. Normal. Нормально. Нам микрофон так положили. Разом видит. Разом. Ну. Зомби. На зомби. На зомби. Но самое большое не я болею. Она лошадка. Так, когда купила страмку сейчас. Нормально. Что стоит так? О, ну я, кстати. Нормально. Идем на сайт. Мамам енді думсымайды. Шықсын. Ұқсайды. Иә. Нормально ұқсайды кемістер. Нормально ұқсайды. Ну да ұқсайды. Бірақ та киімі деген әлі думсымайды. Шапқысы ұқсайды. Енді мұна не дейді? Арасы зомби. Ama bilemiyorum. Nasıl yapacağım?
Surfing zombie. Ne pasta zombi o. Bu zombi bilemez değil mi? Pasta zombi. Bunu yapmamız. Normal. Twitter olmayı çok kötü yaptı. Lazım bir barrel geçeceğiz. Yaxşı. Ne odasına yapacağım ya. Ne baksak. Bak. Pasta kalın ekranı. Bana koçakta olmasın. Bak bana koçakta olmasın. İyi. Ama koçakta yok. Koçakta. Koçakta. Ama adam o. Joy istedim. Videonu yaktık. Sizlerin konuşması bek. Belki setlik.